tengjel atur loring thipi rong hanga hem lang tok harni chomangkan kapado ponji aphan ser athong kang thumpon lakhakri silang phera hawar bolong ka majia hi thipen ka helo kilometer truck si hom container truck kachingkoi Manjaton komiti asor bun keter kewar piperiat ajok bulat ke dua tum kaningri Manjaton komiti asor bun keter kewar piperiat ajok bulat ke dua tum kaningri Manjatuan ke parlo ningkan hini ta sose remlo sita manja asam gramin vikas bank athing no along arji ding kloi pen kithu kanem oi pulat ke doatum kangni mon e ajok jangmi poni phai trok arni pulat ke doatum pen manjaton committee chairman Gautam Hanse aphan labangso kanim thu kanim oi kewar e ji aphan mate kapang thir ji aphan chuning ri padopon pimpor da me ton mate hithi arjon malok kironga phai do o sonsi daily monthly yearly satame medu kepidon nang biarlo lasi la asap o bon kiter kewar unji pusi chethan saidenti Manja penang kilobierta Kiran Hanse News Tech Report Pay News Banjar টাউন কমিটিৰ চেয়াৰমেনক যাতে আমাৰ ব্লকৰ সন্মুখত দোকানকেইটা চবৰে অসুবিধা হয় ইমান লেতেৰা আছে সপ্তাহে সপ্তাহে চাফা কৰিব লাগে সেইকাৰণে মই তেওঁক অনুৰোধ কৰি এই কথাটো কৈছোঁ আৰু বাকীকেইটাই কৈ থাকে কিন্তু কোনোৱে নকয় মই আজি সাহস কৰি কৈছোঁ এইখিনিত আমি দোকানৰ ওচৰত থাকিব নোৱাৰোঁ কেলে বজাৰলৈকে ঝাৰু মাৰি যায় বুলি আমি শুনো আমাৰ ফালেতো কেতিয়াও চাফ চিকুণ নকৰে এই ওচৰৰ দোকানৰ বেংকৰ সন্মুখত এইফালে চব মানুহ আহিলে সুধি থাকে কি টাউন কমিটি নাই নেকি ইয়াত বুলি সেইকাৰণে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰো তাতে চাফাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিব লাগে আৰু ইমানে কৈ পেলাই বক্তব্য সামৰিছোঁ Non kewang ji jangmi ni phai kre phopen krener kep an MLA Dorsing Ronghang abong ahem Vidya Singh Ronghang ahem langtok harni chomangkan mate thireng wangreng ajutang kepa do ponji aphan jangmi ni phai pho arni ada por phai kep pen labangso ajai mek deng ponlo lapen labangso ajai mek along non kewang ji langtok harni chomangkan along ni hang ni turki do anakar bi atumaphan alir alon naki pidunji aphan sang pi sabina teron pi a hin ben pherang ke atheng no nang pachini don Hemkom Hemrai Kepang Thir Lapen Kedo Kithak Kepang Thir Ponji Aphan Phuluni Center Municipal Board Lapen Phuluni Mohila Morcha Hin Pen Ingpupon Lapen Tengjir Atur Ronghang Ahem Chomangkan Lita Lasa Lodunang Pu Alunjir Satami Phuluni Lem Chairman Vidya Singh Rongpi Pen Labangso Alunjir Ingpupon Phuluni Pen Nang Kilobertan Drubobe News Tech Report Pay News Stop Piniladak Ilitum labangso udhorjan denggirar tung ilitum etinong karunghat LC pen aghai dorsing ronghang alang lihem labangso non kewangi itumi prangyong April 15 dan 16 labangso dat labangso kepa do ponji labangso along dat keklem kidam penangan sai penangan ketang konsi dolo hasil bangso puthak ada keklem kidam along ilitum ingkirjir pen itu puthak ketang kirjir pen posonsi labangso keklem ponji ma labangso puthak dak Phuluni hawar labangso Phuluni hawar along la Mohila Mandal Committee alang litum patir pi ponsi labangso kang pang thirasai keklem ponji pu labangso along ini dak abangso sa ke pangcheng ponji phasik kisik ponlo injir maratum pasilang solong niliphan abangso ke pang thirasai ingku kontha pusi niliphan labangso puni pilo masih masap sudah stame nili labangso Hithini lam nangye pansi labangso kepan kira sai bang ingku ponan lo an
Jangmi poni phai truck arni por phai sira phoke bra pho apor alom ihum container truck registration number AS28 AC0522 pusi nang pachini dun. Kachini dun atengke men adu ke kamat control unedat pusi nang pachini dun. Nang pachini dun atengke online ahor mu Guwahati pen Dimapur anat pon boma husi labang so ahuni phonang kok luputan nang than nang pachini dun. Kate warmate driver amen lake Sarordas Arta pike brapho lapen Arundas Arta ingkoi rake thom pusi nang pachini dun. Non amadrai komsai khia tumsi labang so ahem konglok aphan chepai hem phupon lo. Volong koma chipen nang kilo birta joy kim taru news take report पे news. ये भाई ये कैसा एक्सीडेंट हो गया आप ये बता सकता है आप? ये माल पीछे रास्ते था तो मेरे से टर्निंग में पलटी हो गया, टायर ऊंचा हो गया। कि आप पी करके आया नहीं क्या? नहीं पिया नहीं है, आप चेक कर सकता है क्या है। माल उसको अंदर में क्या क्या है? अंदर में ऑनलाइन का सामान है। सब ऑनलाइन का सामान है? हाँ ऑनलाइन का सामान है। ये माल कहाँ से लेकर आया है? बॉडी से लेकर आया। बॉडी से लेकर आया फिर लेगा कहाँ में? ये आप दीमापुर में।